evociralo neke misli, da nešto želite da saznate, da vam nije jasno, izvolite. Dobar dan. Moram da žele, ja ću dodati ovaj. Dobar dan. Hvala vam na prilici da razmišljamo kako da pospešimo EU entuzijazam kod nas. Pa moj predlog je da u zemljama Evropske unije organizujete referendum o izlasku iz NATO, jer to je vojni savez koji je pobio milion dece u Iraku, sankcijama, uranijumom i na druge načine. Da oslobodite Juliana Assange. Zašto niste rekli, niko od panelista nije rekao, da su uslovi za ovih 30 srebrnjaka grantova i kredita, da je uslov poštovanja briselskih sporazuma kojima se Srbija odriče od Kosova i Metohije. Znači, odričemo se otadžbine. Zašto to nije bilo relevantno da se izričito kaže studentima srpskim ovde? Umesto toga, evo, predlažem za evrounijatski entuzijazam, zadržite 30 srebrnjaka grantova i kredita, omogućite nam pristup srpskim grobljima koja su sva razorena pod stražom Evropske unije. Ako namera Evropske unije prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji nije genocidna, zašto su četvrt veka ta groblja razorena, zašto Evropska unija insistira na tome da se sve svetinje kojima Arbanasi vekovima oči kopaju freskama našim otmu, odnosno kako to kaže briselski sporazum, da se status njihov formalizuje. Zadržite 30 srebrnjake i zašto ste, pa odnosi se na temu, znači grantove dobijamo ako se briselskim sporazumom odreknemo Kosova i Metohije, na tome upravo policija Evropske unije, odnosno italijanski oklopnici su Dušana Obrenovića kidnapovali, mlatili, predali Arbanasima, mlatili ga do krvi i kostiju, oslobodite Srbe na Kosovu i Metohiji, umesto da nam donosite srebrnjake grantova. Hvala i vama. Dakle, da li neko ima potrebu da da bilo koji komentar ili možemo da nastavimo? Mislim, samo kratko. Mislim da je to bez ikakve namere da ulazim u polemiku. To je malo jedan maliciozni pristup to u vezi sa dovođenjem u vezu Kosova, odnosno dijaloga između Beograda i Prištine i Šta je pogledaj, sada že pogledaj 35%. Izvinite, gospodine, ja vas nisam prekidao. Za nas, koji se bavimo pregovaračkim procesom, Biblija je pregovarački okvir koji je potpisan i ratifikovan, koji smo dogovorili sa Evropskom unijom i koje su sve države članice. U tom pregovaračkom okviru nedvosmisleno piše da je obaveza Srbije da pre pristupanja u Evropsku uniju je obavezna da zaključi pravno obavezujući sporazum sa Prištinom o normalizaciji odnosa. Nema, dakle, nikakve, pazite, sama Evropska unija nije nikad priznala nezavisnost Kosova. U Evropskoj uniji postoje države članice koje nisu priznali i niti će ikad priznati. Naš cilj je zaštita kolektivnih prava Srba na Kosovu i Metohiji i normalizacija odnosa da ti ljudi mogu normalno da žive. Ta priča o tobože priznanju nezavisnosti zapravo služi jednom dovođenju u zabludu i naših građana. Znači, niko to, mislim, to je jednostavno jasno i mi smo tu transparentni šta je to naša, šta je obaveza i kod pravcu. Izvijem se, ali ne traži se priznavanje nezavisnosti. Briselski sporazum, pročitajte, traži se da se odreknemo Kosova i Metohije, a ne da priznamo da smo se odrekli Kosova i Metohije. I gospodin Bertolini je rekao da je Rusija izvršila agresiju, ako vam je stalo do mira u Ukrajini, zašto ste pogazili minske sporazume kojima se samo tražilo da prestane istrebljenje Rusa, Donjecka i Luganska. I gospođo Stepanović, pošto Novi magazin, pošto vi, vaši preci i potomci, ako odricanje otadžbine, shvatite da odricanje otadžbine, to ste imali da objasnite studentima, znači i odricanje od svih, i od vaših predaka i od vaših potomstva. Pošto 350 pošto 350 da budete panelisti, da pitate pitanje, imate li pitanje?
gospodine Bertolini, pošto 350 italijanskih vojnika koje je dobilo odštetu na italijanskim sudovima zato što su dobili leukemije, zato što su disali na Kosovu i Metohiji. Gospođa Selin, i ovim zaključujem, pošto Luvr i pošto Triumfalna kapija i pošto groblje vaših ratnih veterana, pošto otadžbina, dame i gospodo. Hvala vam. First of all, some of my colleagues here, they do not like this kind of intervention, but I do like, because I like provocation. And I will answer to you with another provocation. I was in Niš, in the university, speaking about the European Parliament elections, and one student asked, why you don't ask Israel, or you don't put sanction on Israel for the aggression towards Palestine, but you're asking Serbia to apply sanctions to Russia? And the answer was very easy. I don't know that Israel applied to the membership of the European Union. So you have to understand that a union of 27 member states takes unanimity decisions when everybody agrees. And as far as I know, 5 countries of the European Union do not recognize Kosovo. So the word independence of Kosovo you will not find in a European Union policy paper. Maybe in the future it will change. I don't know. It's not up to me to say. It is a condition of chapter 35, sir. 35. No, it's not a condition. Yes. Independence is not. An agreement, amicable solutions, yes. But you don't find independence because there are 5 member states who do not think Kosovo should be independent. So, I don't want to continue on this, but we can go on. Da, hvala. Ne bih zaista nastavili raspravu, zloupotrebili ste i priliku parlamenta, ponašate se nepristojno kada sam zamolio postaviti pitanje toliko. Imate, tako da ćemo nastaviti dalje. Dakle, da li neko ima pitanje koje su u skladu sa temom koja se odnosi na plan rasprave?